大家平安。Jauh-jauh tu cuaca jam naman nama kajian na sulibat. Sakatu cuaca jam naman na orta supui na kai na semas mazai tua kurusai mazai tua tirua sulatan mazai tua lima kayang patu tapuru katu ita kayang. 哥罗西书3章5到11节。Manasika uripu waichua kini kasawanan na salingan. Nakuya-kuya kapudan tua ual-alay tua bawayawayan. Anak pesakuya-kuya barong. Parka salinga-linga tua kina caban-caban. Nakuya-kuya salingan. Arabanan. Pai aichua arabanan namanya tua diha-dihai tua kina sen-sen seman semasa samyang. Mawana patara namanya tutsua sika jauh-jauh tua kina mali nua semas tua zua inika kirai-rai nga sau-sau. Timun uta ka tay sangas ka kia-kia namun tua namanya tua zua-zua sau-sau namanya tua zua-zua uta no sikudan lakwa tutsu timun uta tara berica naicua namanya tutsu penolat anak kami namali mapadang uciman semampak terengana ibu ana semava'ara kai maya mababaca-baca ayatua mare na semekavanga mon tua zua supi-supi ra timun katua no supi-supi ra kakudana sitai sangasan. Kavau tua bakwan aichua bakwan na sau-sau na kemasi tua na mati cemas naki parai tua kina kemudakudan ni maju cemas pata mebakwan saka kemelang tua cemas. No maya tutsu nekaanga no shika martamali-mali tua sila cao-cao katua yudaya cao-cao kini cebian kisan nangwa cao-cao katua inika kini cebian sekavri-vri anga kina alan sekutian sa sekaulan katua inika sa sekaulan ikiri situ ada sikamasa nita au dikiri situ anatema veteben ta nanamana manga aichu kai nuan cemas dibici kimazai tua 哥罗西书3章5到11节。所以你们必须致死在你们身上作祟的那些属世的欲望，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪。贪婪是一种偶像的崇拜。由于这些事，上帝的义愤将临到那些不顺从他的人。你们从前也曾经生活在这一类的欲望中，受他们的支配，但是现在你们必须根绝这些事，不再有愤怒、暴力和仇恨，不可说毁谤、污秽的话，不可彼此欺骗，因为你们已经脱掉旧我和旧习惯，换上了新我。这新我由创造主上帝按照自己的形象不断地加以更新，能够完全地认识他。这样说来，不再有希腊人或犹太人的区分，
也不再有受割礼不受割礼、野蛮的、未开化的、奴隶或自由人等的分别。基督就是一切，基督贯彻一切。爱求开诺之曼，saka tutsua sini putarwan dan kitu saka jaman-jaman 小心贪婪的人性呢？Kita pauling abu, tuisua nama tutsua arabanan ayat dan itina napula tata semarang。今天的教会与世界似乎没有太大的差别。今天我们应该问，在教会中为何常是有钱人、成功者成了见证者？我们的学习的对象为何不再是钻研圣经的学者，而是大型教会所推广的教会经营策略？当世界流行元宇宙，教会也要进军元宇宙。殊不知，我们是活在上帝创造的宇宙。我们更看到所有世俗产品在教会里都可以被祝圣。当众多牧师说我们的上帝是富爸爸，这些话背后意涵是来信上帝会使你变成有钱人。虽然找得到部分圣经支持，实际上却严重扭曲上帝的形象，屈辱了十架神学。当五饼二鱼被解释成钱滚钱，利胜利的高获利，可见资本主义深入人心后，贪婪的眼使人完全看不到耶稣的重点。当他说你们给他们吃吧，马可福音6章37节时候的怜悯心肠。当教会越强调神迹奇事，越容易被资本主义与贪婪人性所利用。当资本主义随全球化席卷世界，教会也无法幸免，以致当代不少教会视贫穷、生病为诅咒，用财富、社会地位与成就来定义幸福。与其说是应用圣经，不如说是利用圣经。因此，今天的基督教会必须严肃面对的课题是：不要继续成为专门满足宗教消费者的宗教超级市场。当我们成为抗衡世俗、贪婪文化的灵性力量时，教会才真正属基督，基督徒才记得自己是谁。今天我们所要默想的就是性、消费、电脑、金钱或权力，什么最容易让我陷入其中而无法自拔呢？爱去mana silpa semalau taniki，性、消费、电脑、金钱与权力，什么容易让我陷入其中而无法自拔呢？这是今天我们要默想的，我们要inuli kini menem to icha sini urusi taka inuli kini menem to izaino mana dalam kuya-kuyang to ada kinalijilan， 不管是在性、消费、电脑、金钱与权力，我们都要拜上祷告，让这些kuya-kuyang让能够kita saja dan nutin cuma nak pusing pas semarau dan nutin分享撒改努力。主啊，你是我们的主，求你帮助我们，在我过度贪婪时止住我的欲望，在我过分追求享乐时求你使我清醒。奉主名求，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kajenana pacung semua pu kitulu tu kai no ceman